Wow, kanu ko pun kamen ni kamen sim jonga hakabang ngayo ban poi. Siya kane ka seminar ka bakum kane. Ngam sim na poi perkhat. Ba kane ka dei ka seminar ka bahe. Apo jong kari India. Nakamta karep karyang. Pathang ne ki don. Ki scientist, ki professor, ki doktor. Bat katukan ni kinong rep ki bakum mga. Ka men sim sikadei nakamta jongi ki bayo ban poi hakpo jong kane ka seminar. The next category of award is Best Community Mobilizer Award. Dr. Lovelish Garg, PAU Ludhiana. Wow, para please come forward. Dr. Ashok Kumar Sharma, Indian Institute of Master Research, Rajasthan. Please come forward. Panganyo banta panya don lang. And Dr. T. S. Habakum kane ka seminar. Kabas mudio kalong ba. Kibabun. Kibadon hapo jong kane ka seminar. Kibayo ban padiang ya ki award ki baper kibabun kimdei ki khasi. Dr. Lovelish Garg, PAU Ludhiana. Dr. Ashok Kumar Sharma, Henry Indian Institute of kibabun Research, Rajasthan. kidei And Dr. kibana T. kiway S. pat Director Communication, PAU Ludhiana. kibanta Please join us on stage. nakajala kibaper kibadon hapo jong kari India ka jongi. The next category award is Shanti Prasad Goyal Award, and this time Shanti Prasad Goyal Award goes to Dr. Sujit Sarkar, Senior Scientist, IRI, Regional Center, Kalimpong. Please join us on stage, sir. संदीप गोयल जी भी हमारे साथ है जिन्होंने अवार्ड स्पॉन्सर किया है उनके लिए भी एक जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं थैंक यू सर Baik pio i hangne ki babun ki dei tang ki Dr. Sujit Sarkar ji please join us on stage khasi. The next category award is NGO award Mr. Santosh Gupta ji CEO Jingtrei shitom. New Delhi please join us on Next stage u khasi jongi ru Marian Mering President menta un sei FBO yala ki sap and ka jingtrei shitom ka jongi. Prithvi Foundation please ma'am join us Klan on stage for NGO bar klem artatien ba hakawai ka singi. Ngadon ka jingkermen ba ki para khasi ki jongi. Kin sayo ban yeng habakum kine ki rensan ban pediang ya ki khusnam ki baper Moving to the next category, Best Extension Professional Award. This award goes to Dr. Ashish Santosh Murai, Atari Ludhiana. Please join us, Dr. Ashish ji. Dr. Vinod Gupta, Sukas Jammu. Dr. Anjali Sharma, KVK Barnala. Dr. Ashish Santosh Murai, Atari Ludhiana. Dr. Vinod Gupta, Sukas Jammu, Dr. Anjali Sharma, KVK Barnala. Very nice. Best Extension Professional Award. Next category is Best KVK Professional Award. Dr. Ilakshi Teka, KVK Kamru. So comment come same and join us stage. Dr. Dipali Chauhan, KVK Mangayo Rai panidan Bardi. bata habakum kine Dr. ki Meghna rensan. Sharma, KVK Boy, and Dr. Bhupendra Singh, KVK Kotarama. Kapanyo jemut sibun nakabenta jonga. Bang poi hang ni. Idam tang iway ipa hasi na po hoy. Best KVK Professional Award, Dr. Ilakshi Teka, KVK Kamru, Dr. Dipali Chauhan, Ibayo Dr. banjeng Meghna Sharma, and Dr. Bhupendra bantiyo Singh. habakum kane karansan.
Now moving to the next category, Outstanding Research Scholar Award PhD goes to Dr. Kedangdon sibun ke wei pat ke jing ya kran Best Tanpa UK Professional Award. tangkat ne shwa. Ku boleh sibun. Na ka banta jompi ke parlok ke baju sengau tanat. Now the next award Berpet is ya ke please be ready. video ke jonga. Outstanding Research Na ka Scholar por Award sya ka PhD por. Dr. Ku Suji boleh Kant Roy sibun. KVK Urkul. Tat hadu bangin ya syampat. Haka wei pat ka video ka Dr. bandawan. Iqbal Kaur PAU Ludhiana. Dr. Pooja Minia Sukast Jammu. Now next category award, please be ready. Agro Industry Award. The representatives from Buyers Crop Sciences. Please join us on stage. Dhanuka Agritech Limited and Green Harvest India Biotech Private Limited, Assam. Buyers Crop Science Limited, Dhanuka Agritech Limited and Green Harvest India Biotech Private Limited, Assam. The next category award, please be ready. Innovative Farmers Award under male category. की हड्डी हमारे किसान हैं। अगली कैटेगरी में जो